byona okugambira amazima bera under NRM program omucyo burisa kuhereza abantu ebyoma by'amate Kanyareru already naito tukine kandi twinemu n'abashubuza abar private atugo n'umutindo n'umuringo gumwe gwo kutungura ebyo burisa ebyo burisa abantu bagerezeho kuhinga obunyatsi konka ahabwe cyanda project nzikaze kwata mwena ha point ejo government yitwe nungi kwekukanyisa irrigation system abantu bakahinga obunyatsi n'ebyo kuryo bwire bona amatungo gakareka kuzahare kuza kuronda amaizi productivity ninjangu nayiyongera oyireho kuba so far habwa amaizi make gatakakanyire kwika turukwenda ntuteganisa aba national park kubashaba permits ku accessing uruzi mu special mbona kunko yes kandi ente yamate kwe kugenda urugendo rurengwa utagiteka mu kugira ikindi cyayongera ohiro program za government zo kugahigura yo kazi implementing ukarenguza ko muntu wa hansi iwe nkiwe ngace amano myaka 10 ndece byokorira abantu bakanyariyeru ukagira uteci nanye nchite ata no manye bituru kora byona turi kubasa kubiha umushaho zeitu to kuchikora nk'abantu kureka umwebembeza umurungi ha ground na making sure ngo ya implementing government projects ata no rebo buremezi ubutwagizire abantu no barebe enda zabo kukira okureba ihanga kwa kwiha kuri yatumuka yo ninteka ngo mwebembeza umurungi no shemeye kureba ihangariye kukirendaye nawe cyo umbutwaro bwanjye ahabo kuba mwebembeza na bagenzi banjye takurebera ndazeitu tugerezeho ku implementinga ebe government iri kureta umugomborra icyo kurebera inguto za Kanyareru at least % nareba mu bushazire yaba iri improved tuzikahwereyo icyo kureberaho nk'abantu bakakunyu kurega rwembirizi kuzakakunyu kurengo kaza rwehongera ukazumukako abantu abo tubene nguto kandi tubene n'amaizi gakumara nyina matsukungu kuko rahanga akorra abantu by'imbabazi nankiro nko mwebembezi urukunda ku implementinga ebe government yanjye nunge birukora abantu uko nayo ntuje kutayenguta abo kuba nkagigambira aho kitinsa mukago governor wa district yetu eriyo mu district plan enguto yes